سلام تخطاتلت نايز channel كما يدخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمليتنايو لومون كم وترو أقدست فيديوتات بتحدد كم فلتو من كان استعلا لهم زلنا بتخالي دما امقوزل لهم سيرا وحبريتان نخن فلت نخن مهارن أكايدا ناي عالمنا بوليتيكا ناي عالمنا انت كميز بولو سباتي مرحوهم زلو نخن فلت كن حقزنايو أمزا فيديو زيا بزو حقتات كتريقهم زي حقتات زي دما أقوع زي هوتنا بفلايت معرابا ميديا كبرنا زي دليو لايك مقبار سبورت مقبار ساب مودا تمساي مستعدما أقدا سنة تلو أبالات نايز channel مخان دما كل جزء يحجز مهنياتو كم فيديوهات كل جزء يكونن تقبلوا ويون مونتايز زقبرو نبزوح كابز فيديوهات ناي بفلاي كم زناي نقو زقبرو دي مونتايز ويون ليميتد ادز زقبرو زغونه اتاوي وي زغونه يكون ገንዘብ كم دي ترخبو لي قبرو بات أقدا سنة سلازلوهم فلت سلازلنا يزم صو سلازي أبالات نايت channel تخينكم بتحجزوا تخليهم بتخين بتجن نحرخي لكم تراي هلو فيديو بزوح حقتات كتريهم مجمريا بزيا كنجمرينا زي كونتات بإنديبندنت ميديا كنجمرينا لومي مبزحت جزي بتي مينستريم ميديا عندي جمرو بس كنجمر Ukraine war is reaching a tipping point, and if world leaders aren't careful on how they proceed next, we are looking at a potential escalation that could start World War III. While Ukraine has managed to survive much longer than anyone anticipated, the battle against Russia has now shifted to a war of attrition, with Russian forces holding a significant advantage over Ukraine in terms of أبزو وانزي إتي كويناتنا يوكرين أمونغو يوكرين راشاني زبهالجن أمونغو كولكتيف ويست ملوء معرابا وعالم بمنقدي ببروكسنا يوكرين راشا دما زقبر زلو كوينات دارجا ناب كالا عودو كوينات ويون ناب كالا مآزن يغير كم زلو يزن قراب زوانزي سلامنتاي يوكرين سراويتان وتحضروا عقمنات أنا دخمي غير الله سنة لغنا نقرأكم أمريكان بعلا اتزدلو زلا أسوار نكتب كم تشجر زلا كسمعيهم كابمن كابتي exact اللي تقول دايز مرح زلو أمريكا ومالتي بايدن هيكون ناس قد دايز مرح زلو لعل بايدن سلطان زلو إن بايدن زور زلو سب نسوق زارب كله كسمعيهم أوكي بس قد دايزي أمريكا سوق إلى قط سعر كايدلنا لله معناته سعرتنا نتسمع نتي نسات مرح زلا علم صبغ راشان تسعيراتها كبيدي كاو that's why زكينات زي بتاع حدقنيان سيريس نزب بهالزلو ندحر صبغ يرام ديري يوم ما بفلايز حج زرب زلو اسكاليشن نابي كوست كم زخل كريين حج equipment, armory, and manpower. If the Ukrainians are going to have any chance at stopping a Russian victory, they need a massive break in something to tip the war in their favor. And it now seems Western governments are looking to approve a new plan that could do just that. US President Joe Biden met with the UK Prime Minister Keir Starmer last week to discuss the possibility of allowing Western-made long-range missiles to عبز قد دايزي بتدقاقا من سمع لنا كابت زينا ونزير حفظ الليو أمريكا نيوكرين زد الله سوار كتباي كالتنا الله ويون تزربا تديسكشن يقصل الله مخنياتو إذا أسوار زي عند الرخيبة تي يوكرين نزا أسوار ويون بزا أسوار ستقيمهم واشتراشا كهرمو متفكيدهم لهم هذا عبي دينجر يزلو من البات مليسا كريكم يسا أبزي let's go reveal to you Ukraine's plan for these long-range missiles. What you are looking at is a map released from the Ukrainian army that details every major Russian airfield. Notice how the majority of Russian airfields are located in close proximity to the Ukrainian border. The Ukrainian army has provided its allies a detailed list of which Russian airfields it will target with these new weapons and is asking for 3 different types of missiles covering a أبزريج زيادة مستير كنبلان خلينا give me a second እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉ እዚ ቀይሕ ኣብ መንጎ ፃዕዳ ናይ ነፋሪት ምልክት ዘለዎ እዚ ኤርፖርት ወይ ከዓ ኤር ቤዝስ ናይ ራሻ እዩ ኤር ቤዝስ ናይ ራሻ ኣበይ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስለምንታይ ኣብዚ ኮይኑ እንድሕሪ ኢልና ዩክሬን እቲ ሕብረት ሶቪየት ከሎ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ዩክሬን ሓንቲ ኣገዳሲት ክፋል ናይ ሕብረት ሶቪየት እያ ነይራ ማዕከል እንታይ እዮም ዝብልዋ ነይሩ ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ልቢ ናይ ሕብረት ሶቪየት the heart of Russia يبحال نيرو كم يمز بلو عجو انتم راشاوية يوكرينسي لبناي راشا نيرو اوكي كم نيرا دحريلا ابتك بابيا زولو ايربيس 3 ولهم ازي ميسايلات زي تتقيمهم وشت راشا كهارمو بفلا ايربيس كهارميم تتبايلهم كند منتاي ايربيس ناي راشا كهارمو كم زغلو تزبص حكفال ناي هايلاير ناي راشا ابز كباب رحكات ناي يوكرين زولو سلو زغونه بزي ميسايلات زي غيركم كتهارمو يخم اندحريلا ما تفكيرهم انتاينا نزارب زلنا راشا بزيك ما كنت فلاديمير بوتين دما ستريت فورورد تايلو كنت سلسة عالم
ويون نيكولراو كينات كجمري له أبزن بوتاتا زيان نفاريتو وي ميسايلو ندعر هاريمو إحنا قبل ملسناتنا ستريت بتقان قاسم زي بزح زبير دوني لو تسكليشن كن نيكولراو كينات كخوني له ስለዚህ ተታሃይስ ከም ጥፋ እንዳር ደሊልኹም ግበር ዋይሎም እዚያ ሕጅትን ኣሜሪካ ተጣቢላቶም ዘላቶም ኤሮፓ ናይ ገብሮኒ ብኣፈጥሮ ከም ዝብል ዘሎ ኒኩለራይት ኩስኒ ኖ كما يبلني تقول لهم أبو سموج نايب حكي أمزح زنوخا مالت تسفيها تقرز قل it is what it is. By one of them here on Bloomberg TV and radio, Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski. Thank you so much for coming back to see us in Washington before your trip to New York, sir. Obviously, it is a big forum, and many allies of Ukraine will be there at the General Assembly. What outcome are you hoping for? I hope we'll reiterate UN support for Ukraine. Remember, the Russian invasion was condemned by a vote in the General Assembly in February 2022 by one of the largest majorities ever. That wasn't a press statement. That was. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዩኤን ዋዕላ ክህልዩ ጀነራል ኣሰምብሊ ኣኼባ ክግበር ስለ ዝኾነ ኩሎም ዲፕሎማትስ ወላ ዘለንስኪ እውን እቲ ናይ ቪክቶሪ ፕላን ተባሂሉ ኢልዎ ዘሎ ኣይነገረን ኣሎ ምስ ባይደን ክዘራረበሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ቪክቶሪ ፕላን ወይ ዓወት ወይ ሞት ዓወት እዩ ዝብሎ ዘሎ ግን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዓወት ድዩ ዓወት ኣሎ ድዩ የለን ፅንሒልና ክንሪአና ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ክንርኢና ብሓፈሻ ግን ብዩኤን ገይሮም ክደፍኡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ ይብል ፀኒሑ እዚ ናይ ፖላንድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እዩ ሓደ ካብቶም ኣይ ዶንት ኖ ካልእ እንታይ ስራሕ ኣለዎ ብጀካ ኩናት ናይ ራሻ ምጉስጓስ ካልእ ክዛረብ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ብዛዕባ ልምዓት ክዛረብ ኣይፈልጥ ሰሚዐ ይፈልጥ ብዛዕባ ሽርክነት ናይ ቁጠባ ውግእ ጥራይ ዘረብዎ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ፕላትፎርም ኩሉ ግዜ ዝብዎ ከዓ ኩሉ ሚድያ ኢንተርቪው ዝገብረሉ ብሉምበርግ ገይሩ ወይ ፀንሕ ሲኤንኤን ይገብሮ ካብ ሲኤንኤን ሽዑ ቢቢሲ ይገብሮ ካብኡ በቃ ቀዳማይ ኢንተርቪው ዝገብሮ እዮም ምክንያቱ እቲ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ብዓብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ባይ ደ ወይ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ምክንያቱ እዘን ምብራቃውያን ወገን ናይ ኤሮፓ ዘለዋ ብፍላይ ተን ባልቲክስ ፕላስ ፖላንድ ኮምፕሊትሊ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት እየን ስለዚ ልዕሊ እዞም ምዕራባውያን ንጀርመን ወይ ንፈረንሳይ ወይ ንጥልያን ልዕሊኦም ነዚኦም እዮም ቀዳምነት ዝህቡ ዘለዉ ኣሜሪካ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ብጣዕሚ ንራሻ ሕልፍ ስለ ዘለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ እዚ ናቱ መንግስትን ኣብ ልዕሊ ራሻ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ እዩ ዘለዎም ዳትስ ዋይ ነቲ ፅልእቲ ኣሜሪካ ትጥቀመሉላ ንዓታቶም ድማ ኣብ ጎና ተሰልፎም ኣላ ፋይን ናፃ ሃገር እዮም ዝደለይዎ ክውግኑ ይኽእሉ ፀገም ዝበሃል ይብሉን ፈትዎም ክፀልዎም ድማ ናቶም ምርጫ እዩ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ እቲ መርገፂ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ሃጓፍ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ እዮም To state the law that the aggressor was in breach of UN Charter and in breach of its obligation as a permanent member. Well, so when we consider the fact that this war now is ongoing for, it will be more than 3 years potentially, do you see that as fact that this is going to be a continuing concern for this body, for countries like yours, for the foreseeable future? Or are we reaching the point in which you could see an end? Only one person can decide about that. Russia could end this war in 5 minutes by Putin making a phone call to his chief of staff to get the hell out of Ukraine. Unfortunately, Ukraine and we don't have that option because it's Russia that is occupying Ukrainian territory. But we should stay the course up to ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ዩኤን እቲ ናይ ራሻ ኩነታት ዝያዳ ከም ንዩክሬን ከም ዝደገፈ ውግእ ክጅምር ከሎ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ሕጂ ንብዙሕ ሰብ የደናግሩ እዮም ተርዲኹምሎም ብኸመይ ትሪኦም መሲልኩም ናይ ዩክሬን ጉዳይ ዩኤን ደጊፍዎ ክብሉ ከለዉ ከምዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎው ንምኽባር ድልዋት ከም ዝኾኑ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለዉ the same United Nations ንእስራኤል ውፅእ ክብላ ከለዎ ግን ኣይዛረቡሉን እዮም ተርዲኹምለኹም እቲ ኢንተርናሽናል ሎው ዝብልዎ እቲ ዩኤን ንሱ ዝጠቕሶ ዝፀንሐ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝውስኖ ውሳነ ግን ኣይቅበሎን እዩ ኤሮፓ ኣይቅበሎን እዩ ዘሎ ተርዲኹምሎም ትፍልዎ ኣብዚ ክትሪኦ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ስቃይን ሞትን እቲ ዩኤን ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣብኡ ኣይሰምዕዎን እዮም እስራኤል መሰለ ኣለዋ ነብሳ ክትከላኸል ኣረብሓ ከተውሕስ በዓሎም the same ሃገራት ድማ two state solution ዝቕበሉ እዮም እስራኤል በይና ፈለስጢን ድማ በይና ንክትከውን እስራኤል ግን ነቲ two state solution ስለ ደይትደልዮ ክትጥርንፋ ስለ ትደሊ ዘላ ነታ ፈለስጢን ትበሃል ኩሉ እቲ ሕግታት ኢንተርናሽናል ሎው ኣፍሪሳታ እያ ፍሉይ ኣፅዋር ገይራ ኣሽሓት ሰባት ህፃናትን ኣነስትን ትቐትል ኣላ ንዑ ግን ኣይቃወሙን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ሂማኒቲ ኣይኮነን ተዛርቦም ዘሎ ከምዚ ናይ ሂማኒቲ ናይ ድንጋፂ ናይ ሰባት ዘለዎም ገይሮ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ፖለቲካ እዩ እዚ ናይ ሂማኒቲ ጉዳይ የብለዎም ንሶ ሂማኒቲ እንተዘለዎም እቲ ዝኸፈ ስቃይ ኣብ ዩክሬን ኣይኮነ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ዝኸፈ ስቃይ ኣብ ጋዛ እዩ ዘጋጥም ዘሎ
تزغف سقاي بعد سودان يزقاتم زلو أبو جنس زارب سبيلا لذي it's not about كم زساتهم حلفاتنا علم لخاوي حق نخطط برو قالوا سعر زلو نو كم يكونن كل جزء it's about interests كن نت ميديا كما يجروا يتقبلوا كم زين ساتهم مورال أو حلا في النزلهم نأملاخ حقي زتق برو زلو جروا يمشطلوا نفس عامة هتكسر حلهم يجوني صرح لهم يزلوا ولا بقلت تكونتاتنا رأنا يخلنا حجوني صرح لهم الله الذي أستوعبنا كن كلامنا now to the main important كوينات كوز دوكمي أبزن غير the main part of الفيديو معات حكرات النزال لأني أبي أوروبا حبرت أبايت أوروبا حبرت زكاة مدبكر يكوني. Doing this session virtually, and we are very lucky to have on the other end of this line the National Security Advisor of the President of the United States. If you guys can just come in, please. Jake Sullivan, welcome. So let me give you a short introduction of Jake Sullivan, who needs no introduction. He's the National Security Advisor to the President, but as importantly, Jake Sullivan has been probably the central policymaker for this administration across the board on national security, national economic security issues. Some people would argue that Jake Sullivan is the most influential national security advisor since Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski decades ago. He has also, without any question, been the lead policymaker on the president's policy on Ukraine. So it is particularly important, and we are honored to have him here to share his views with us. تي مسكوت تري وزلهم جاك سليفان يزبحال ناشنال سيكوريتي ادفايزر نا امريكا يزبحال كنجك ناشنال سيكوريتي ادفايزر كبال كله ترى سلطان ادفايزر يغلط بتغلغا نت بريزنت الزور زلو سب جنزي ناي سيكوريتي ناي كوينات مس اب قزاز زغبر زلو ديو اب يوكرين زغبر زلو ديو مس تشاينا زغبر زلو ديو كله توسارتات زي زمرحزل بايدن ازز بلاي زغبر ادم a very very influential person يزبحال أمازازاناتو دما بزحت كم زولو جل كابت ديب ستيت دوغلو دز بها ترى هذا كابهم نص مخاني يمزنقرو مخنياتو كل أمازازاناتو بتنايت هايراك نايتي institution استماس مخاني سلزنقل بتخوين بتينا أمريكا national security advisor يزينة تهجر زم حضرة زول بزوانزي بايدن يم حضرة خمسة يلو everybody knows بايدن نتصحيفة ذهبتون خان ببن نتن كبلن زنوجرو أن عند خبلون بسوحي استراجل تجبر زول لا تقولون بعلى حسب استراتيجي قال ملن كجبر غا كليريو أم نفسه كفاءة كم الكاميرا تتوزبلو بايدن تاي درجة كم زلوا ولا حنتي زت راتر قد يبلون أوكي بايدن نقدر فتحان زي تزم حضر زول كابلنا بزعبة زوكينات زي انتايبل قالوا انتايو أم تاي تبتشيلو قد من السوم بالوجن independent media معناته نساتهم كل جالين الناس سلزنقرو تحكي كابتم independent media نسمعيه شو نسوا انتاي بلون التوكينات كانوا ورا دركن فتنينا. Let's talk about what is going on in Ukraine. Let's do an update on what is happening in the front lines. Of course, we have the main battle, which is what's happening in the Donbass, and then we have the battle in Kursk, which is a sideshow, but it still attracts more of the attention, what's going on in Kursk. So where should we begin, Kursk or Donbass? Well, I'm going to actually make a general point, which is that I think that a lot of Western commentators, but even some commentators on the, if you like, the Russian-Ukrainian sides, are being left behind by events, by the critical truth about the events, which is that I think they still imagine that this is a war being fought by two roughly comparable armies. Of course, the Russians always had a superiority in material. The Ukrainians, however, had material assets of their own, and they had at various points in the war, they outnumbered the Russians. That's now انتهي زبل زلو مجمريا أبزو كينات تي بوليتيكا وكومنتيترس ناي بوليتيكا نزو كينات كومنت سكوبر زلو بزو جزيج زتقبلو انتس بفلات انتس نمتلال أمونغو بلتة تودادر تحيلتات زقبر زلو كينات جيروم يمزقلتوا زقا يوكرين بالنبينا وسيت كامس راشاك ترو يغلقا نالباتا كجمر كل تكوينات to some extent كوادر زقول حيلتات يوم كتبل تقل أبزو وانزقن بفتح كوادر زقول حيلتات يكونوا زلو راشا عبي superiority كم زلو أبتعبدو كينات بحيلي بصوار باستراتيجي بكل نجار قبل كم زلوا الذي اتعج أنا يوكرين كم ذكرته اتن نالبات كم داويد نقول يا دن زتواجوا نو كم يكون نبزوا هنزي كل جزء يكون داويد دسراب داويد نقول يا دن ابن عملاق داويد نعملاق حيل سلزنا بريس عيرو داويد سلزغنا يكون سعيرو حيل نعملاق سلزنا بريس عيرو يوكريناويان دما بيت عملاق يوم زعتوا زلوين هيلنا
ስለዚ መኒና ኣምላኽ ዝቐረበ we don't know ክንፈርድ ኣይንኽእልን ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ግን ብሓፈሻ ዩክሬንዮም እቲ ቤተክርስትያናት ናይ ኦርቶዶክስን ገለን ዝዓፁ ዘለዉ ራሻ ኣይኮኑን ራሻ ግብረ ሰዶም ይዓፁ ኣለዉ ንግብረ ሰዶም ይከላኸሉ ኣለዉ እቲኣቶም ግን ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ይዓፁ ኣለዉ ስለዚ መኒና ብኣምላኽ ዝቐርብ መኒ ዝርሕቕ we don't know እዚ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ ሕቶ ግን ክልተ ዝተመዓራረዩ ሓይልታት ከም ዘይኮኑ ክገልጽ ኢሉ generally accepted. I think a lot of people still believe that, and they still think that these battles that are playing out across Ukraine are battles between two roughly analogous armies. And you still get, people talking about stalemate, stagnation, that kind of thing. That isn't the reality of the war, as it seems to me at all. I go every day, I listen to what the various commentators say, I look at what all the various reporting channels, Russian, Ukrainian, neutral, and all of those say. I look at the videos that come out. Some of them are very haunting and terrible videos. But the reality is that Ukraine is being smashed, and it is being smashed all across the front lines. And the Ukrainian military is unable to hold its positions anywhere, even as the Russians advance in every single place. And if you read articles that are starting to appear on the fringes of the Western media. There was an article, very interesting article, for example, about the situation in the Pokrovsk area that appeared the other day on the BBC's website. Well, if you start to read that, you see that Ukrainian soldiers who are actually there on the front lines now are increasingly talking about this, and they are talking about this wherever. بحصر زبالة اتوكينات يوكرين أب كل جنبار يتسعر زلا بحصر زبالة كم يزبط زلا كندمنتاي نت ميديا كلتيو جنبارات أبوجكم زلو قال ملكم زلو غير كزارة بيفتن ولا ونت مين ستريم ميديا نحن نوح وان يوكرين تفيزو قينو كلا خلا لاب بروباغندا زغبر لازم نبر ولا نشاطهم بي بي سي دي ولا قالت ارتكلز كوصو جميرا مالو كسع كندي اب كل جنبارات يهرمو بتعمي يوتكون يهسيكم زلون يوكرين ስለዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ማዕረ ዝተቆሱ ዘሎ ይኮነን ኣብ መንጎ ሓደ ኣዝዩ ሓያል ኦርጋናይዝ ዝኾነ መኻ ብርቱዕ ኣፅዋራት ዘለዎን ኣብ መንጎ ሓደ መረቑ ወዲ ዘሎ ወይ እውን ደኺሙ ዘሎ ልዕሊ ዓቕሙ ዝሰርሐ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ልዕሊ ዓቕሙ ይሰርሑ ራሻውያን ከም እዮም ዝብሎም ሰራዊት ናይ ራሻ ናይ ዩክሬን ናይ ብሓቂ ዓብ ሰራዊት እዮም ዝብሉ ናይ ብሓቂ ናይ ምቅላስ ዓቕምናቱ ክንዱዝ ብርቱዕ ሰራዊት የለን በሃልቲ እዮም ራሻ ይንዕቆ ከይመስለኩም ናይ ዩክሬን They really have a big respect na Ukraine sarai. ስለዚህ ከምዚ ድሬ ዘለና ትኩናት ኣብ ኩሉ ቦታ እዮም ዝሰዩ ዘለው ስለዚህ ተራ ናይ ኣሜሪካ ኣከም ዝኩነታት ክትከውን አይለ እንታይ ክብል ጃክ ሰለማን ለንቀረ ዝገብሮ ኢንተርቪው ነይሩ እንታይ ክብል ኣብዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣሜሪካ ወይ እንታይ ክትገብር መደብ ኣለዋ ክንርኢ ለቲ ቅድም ተዓውዶ ኩናት ከም ዝኾነ ንፈልጥ ደለ they are. So the Russians are advancing in every place. The Ukrainians are trying to hold them back. They're trying to do so with fewer and fewer men every day. Those men are becoming more and more tired every day. The mobilized soldiers that they're bringing into the battle are either running away or dying in terrible numbers because جيتي تم سراويت تم برتعت تواجعتنا يوكرين كم حرن العلي دخام اللوم عرفت زبالين راشا انت تقبر على زبال سراويت نستوى السنة أوارد يوجلا مستواجه بملء سراويت يوت كالي يزتكو روتيشن أي سراويت الله بس سراويت سلزل راشا هذا هو الجرمة بشو من تبحر مليون دي قالك توسق يا مليسا دعبي سراويت كله يسوي السراويت تواجيو يوتي كالي يتكو يتبوتانات أبي يوكرين كم زبالين كسب حجي حنت مع تعرف سبات كم زلوا يزنقر لذي توم حدش زمت ما أتبرت أنا تكوينات مسرايو ويكم مارقيم زلي ويك هادميم زلي وي قلتي فم كاي موتو مهنياتو حجي أب كم زوان زخي زلوا حدش تعلمنا كويناتنا يوكرين زاتو استرق متراي مهنياتو تزخفة ملكنا كوينات أب زلوا يغا أمس أبيلكا لك عم تبص زلوا بوتاي خاطر توزلها حوك قال أبزل زلوا خاطر توزلها كابز زخفية that's why اتمنى سينا يوكرين أبزوان زي أبدأ جزلوا ولا ون قدام حدر زيكون ولا سلمتاي أب قدام حدر زيكون كباب زكينات زاتو يوكرين كمل سايكلني because تعودوا كينات نموتي خد قيد الله قدام يكلا خلني يروم يسعرني يروم دفعتني يروم يجيكن أب قالع وتي زلوا كينات نموتي خد قيد الله حدش كم مخانكات مكروزي بالكلام ما قلتيفكا قداي نايت آيات ناي رشا وسائلات ناي رشا خدهم زيتو كينات نعم نملس جاك سلفان تايبلو نزي Jake, let me begin by asking you, what does the state of
the war between Russia and Ukraine look to you like? When you try to assess it, there are many people here who are worried, there are others who have other views, but when you look at it in Washington with all the intelligence that you're getting, with all the conversations you're having, what does it look like to you? Well, Fareed, I think it's important to answer that. اعترني بلاتي نسخة مستغلو سليا وحبريتان كالن زلكا بواشنطن تكوينات مصر يوكرين راشان وهمي خاطريو يبلالو. So اسمعي That question on two levels. On one level, we have to take ourselves back to February of 2022, and the world, all of the experts, all of the world predicted that Russia, when it mobilized and launched its brutal invasion of Ukraine, would take the capital city of Kyiv in a week, that Ukraine would fall, that the Russians would subjugate Ukraine rapidly. And the Ukrainian people stood up and basically stopped that from happening. And today, Kyiv is where you're sitting as a free and independent city, and Ukraine is a free and independent country. So at a macro كل جزء زعمت سيزيهم زتكمو مجمريا قد بخلت عامات تكوينات كجمر كله يوكرين أوش تحت تصير جزء بتاعت راشا تأتيد مسؤول نير كله يبلو انتخونه كم يكون لومي تحرق التعامات فرعان كابيتال سيتي ناس كتمان راشا دماوية لون لذي زي حد عوت يبلالو أوكي نسمع level, Putin's main objective in this war, which was basically to wipe Ukraine off the map, has failed. But we have to answer it at a critical second level, which is today, not February of 2022, but September of 2024. And there are challenges in terms of holding the line in the east. There are challenges in terms of the vicious aerial attacks that are crashing down on cities, including one of the deadliest and most destructive attacks on civilian infrastructure at the end of August. There are so many other deprivations and hardships being visited upon the Ukrainian people that it remains incumbent on those of us in the West, starting with the United States, to continue to push with urgency to get Ukraine the tools that it needs. سنتايز بلزلو أبز حجي متسينا كريو خلنا جن تشعو حرا يوكرين مكيتا قال ملكنا بالخلينا نيرش أبز حجي كريو خلنا جن بفلا يبتي مبرق أو جنبارات حباب زاد لي يكون بتعمي كبيت كم زلون الدفاعات ولا بتحريتنا نصر بليبلاي أبتك عند دفاعات بفلايتي بوكروفيسك زبهال زلو بوتا أزيا قداس صنع عرض زبهال زلو نسو كودق كم زغلن نسو نخي ودق دما كل زكاة على نحن قبر نفتن كم زلنا يزبل زلو يبليو تنهيلو أجي انتهي زبل زلو لعلو خلو دما تنهي بعير زقبر زلو حيلنا يرشا تدبدبنا حيلنا رشا the same جاك سلفان انتهي بلا لسولتلو قبل على السيفيلز قبروا زلو قالنا بلي زارب نتنا إسرائيل بومباتات زب زلو نسيت بومباتات إسرائيل هيبو نقازا كم زوج قبر زلو the same سبي المورال كومباس ناتهم أب يوكرين كخون كله هيماني تبتعمي تسمعهم أب غزة خون كله قلنا عالم فولتو زعينتي بعفجي ولا حزب غزة ونسخهم زقد سيد زارب بكالك زي تكون النت بعفون زبلو زي كونس تكبار ناتهم action the action speaks louder than the words تكباري تزبلت حبريتات زب سلزي انت يزبل زلو بعفو نبي حكي رشا بتعمي تحس كم زلا قبل على سيفيل قبل على تغرسي which is true كحباز قبا يكون راشا بروتال زخوني دبدابيا تكايد زلا مغنياتو every time ناب وشتي مالت إذا عمت زوجز كل تعمت المنفقن لعليو غير الله زوان زي أتهم ميتهم زلوا كل تعمت فرغان أب يوكرين بستم أبغازا زموتاي ولا درونيم ناي غازا صبقوا يبزح سلمتاي إسرائيل قف عينها قرص لزخونة نعاقني دقفانه إسرائيل راشا جن أبكينات يا زلا جن تنقو كينات يا تواجع زلا مستزلو عاقمن يا صور بزح ما كتكبر مخالد جن تنقو كيناس لا تواجع زلا قبل على السيفيل بتعمي تتنقيهم ساعتي زقات الموت عبنت 200 سوسان 100 زخون ميسايلات تتوكيسك بهالكله حمش سبات ميتو وي شدش سبات قصيلهم قال يا خات سمع مخنياتو كالكوليتد جيروم أبسب زي بلو علامات ترايم زهر مزل تزبز حز قتلنا يا شدش ميتي شو عطميت ولا I don't know بزح سب قتيل زبلو بوتا وتهدراوي تريننج سنتر زهر موي مبجعتو زمع رابا ميديا جن سيفيلاوي تعتبر كم سهر ما جير ريبورت جيروا بر وتهدراوي علامة أنا سويدن هولندا نقلب لهم زركبوهم زنبرو تعليم ناي كوميونيكيشن ناي تكنولوجي نقلب ناي وتهدرا زنبرو بوتا قبل عليو كل التميسايل سلزورو دبزح ما تنقاتي منير زي تحرك هابتي كم ناي سيفيلاو جيرهم زقبرو وجن بالا بي بي سي كم زبالو بسو ناي وتهدراوي تعليم بوتا كم زنبري alright زي كاب كونه انتاي كغبرو يقولوا كزارا بيج needs to defend itself and to be able to push back against this aggression, which continues even as Ukraine inflicts massive daily casualties on the Russian forces. When you look at that line that's about 750 kilometers, miles of front line, are you worried that there are going to be cities like Prokharsk,
there are going to be areas where the Russians are gaining rapidly and the Ukrainians will have to retreat? Well, again, to answer this question, I have to take us back to April of this year, just before the supplemental passed, the United States funding package for Ukraine. At that point, there was broad concern in Ukraine and the U.S. that there could be a generalized collapse of the lines and huge gains for the Russians. In the months that followed, the Ukrainian defenses have become more stout in many critical places. And Ukraine has taken bold and assertive steps as well in the war, pushing forward. But that area around Pokrovsk is of unique concern. That's not a secret. President Zelensky has talked about it. President Biden has talked about it. I meet with my team every single day to እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ወርሒ 4 ተዘኪርና ዩክሬን ኣብ ወርሒ 4 ክትወድቕ ቀሪባ ነይራ ሽዑ ግን እቲ ቢልዮናት ናይ ኣሜሪካ 61 ቢልዮን ዶላር ሂቦማ ኣፅዋር መዓት ብቕልጡፍ ከም ዝኣቱ ተገይሩ እቲ ዓውደ ኩናት ንግዚኡ ባላንስ ከም ዝሕዝ ተገይሩ እዚ ናይ ኩርስክ ዝበሃል ሪጅን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ድማ ኣካል ናቱ ነይሩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣስተዋፅኦ ጌርና ኢና ስታቢላይዝ ክንገብሮ ፈቲና ኢና እንተኾነ ሕጂ እውን ዝከሓድ ኣይኮነን ምግናን የድልዮኒ ወይ ምሕባር የድልዮኒ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ እውን ዛረበሉ ዘሎ እቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ቦታ ኣብ ክሪቲካል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንኽከላኸልሉ ከም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓንቲ ከስማዕኩም ደልዮ ዘለዎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዝድላ ኣፅዋር ደይትባዘላ ንትብል ሕቶ ኣሜሪካ ክትምልስ ከላ ክሰምዑ ኢኹም think about what are the implements, the tools we need to put into place to help stabilize that front and make sure that those grinding advances by the Russians are met with stiff resistance, and also that we deny Russia the capacity to really have any kind of breakthrough that would lead to them gaining strategically from their continued push in the east. So when you talk to Ukrainian commanders, ministers, and indeed when President Zelensky came to this conference and we had a conversation, he said, after being very grateful for all the assistance that the United States and Europe has provided, that it still remained too slow, too little, and that he was hoping that they would have many more munitions soon, that their brigades were outgunned. In terms of ammunition, the Russians had sometimes a 10-to-1, sometimes a 12-to-1 advantage. How would you help this audience understand? So እዚኣታ ቀንዲ ኣገዳሲ ሕቶ ድሕሪኡ ክንሓልፋ ኢና እንታይ ብዝልዎ ዘሎ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ብዓባያ ኸላ ምስኡ ድማ ኤሮጳ ዝበሃል ምዕቡላት ሃብታማት ሃገራት ዝበሃሉ ከለዉ ራሻ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክኾን ከሎ ግን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣብ ዝመፅኡ ብዝቕድናይካ ዝተዛረበሉ እቲ ናይ ኣፅዋር ሓይሊ ናይ ራሻ ሰራዊት ዘይኮነስ ናይ ኣፅዋር ሓይሊ 10 ዕፅፊ ወይ እውን 12 ዕፅፊ ናቶም ከም ዘለዎም ሓደን 12 ዕፅፊ ከም ዘሎ እቲ መዳፍዕ ናይ ራሻ ንዩክሬን ማለት ዩክሬን ጠቕላላ ኣፅዋር ከም ዘይትረክብ ዘላ ዋሕድ ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ሽግር ኣላ ከምኡ ድማ እዞም ኩሎም ብኣፎም ዝዛረቡ ዝኩሉ ኮንፈረንሳት ዝገብሮ ነቲ ገንዘብ ከማን ኣፅዋር ገይሮም ዝህብዎም እዩ ዝበሃል ብሓፈሻ ዩክሬን ኣፅዋር ኣይትረክብን እያ ዘላ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ኣሜሪካ እንታይ ስለ ዝኾነት እያ ንዩክሬን ክትዕጥቃ ዘይከኣለት ዝብል ሕቶ ክምልስ እዩ and this is very important ብዙሕ ግዜ ዩክሬን ኣፅዋር ይውሕዶም ኣሎ ሃቡና ክብል ዘለንስኪ ትሰምዖ ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እዚያስ ክስምዑዋ እዚ ከዓ እቲ ፋይናል መልሲ ክብ ዝኽእል ሰብ እዩ ደውኑ እዚያ ክትፈልጡ ኣለኩም Why is it that it is difficult to supply Ukraine with the speed that the frontline troops need? Well, let me start by saying if I were President Zelensky or I were a service member in the Ukrainian armed forces, I would feel the same way. I would be thinking, get me more stuff faster so I can do my job. So I don't for a minute want to rebut or push back against that proposition, because from the perspective of the front line, there isn't enough, it isn't fast enough. That is not a function of us sitting around in Washington saying, hey, let's not send them 155 or air defense or Gimlers or HIMARS or Bradleys or F-16s more rapidly. There's not some pacing or rate limitation that we have imposed. መጀመርያ እንታይ ብላ ኣሎ ይርዳኒ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ድፋዓት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣፅዋር ክውሕዶ ወይ እውን ዝተተኳሲ ክስእን ናይ ብሓቂ ቀልጢፍኩም ሃቡኒ ብዝቐልጠፈ ሃቡኒ ዝበለፀ ሃቡኒ ዝብል ወታደርካ ከምኡ ክሓስብ ዘሎ ከምኡ ክሰርሕ ዘሎ በንጻሩ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ናተይ ቦታ ኮንካ ተሪኻ ንሕና ኮፍ ኢልና ብኦፊስ በቃ እዚኣ ናይ ተሃብዎም እዚኦም ኣይተሃብዎም ኣይኮነን ዘሎ እቲ ጉዳይ ይብላ ኣሎ እንታይ ይፀገምኩም ዳ ሕጂ ክዛረብ እዩ There are logistical challenges. There are challenges associated with the defense industrial base and the actual production of munitions. We are literally taking 155 shells off the lines we've stood up since the start of this war, putting them in motion and getting them to the front line as fast as we can. But those limitations do in fact make it harder to get the volume and scale necessary. That being said, we're trying to break through it in new and creative ways, and I'll give you one example. Ukraine was running short of air defense interceptors. So I sat down with my team and I said, where are we sending Patriot missiles and AMRAAM missiles around the world in the next 12 months? And I was told there's a whole list of countries we're sending them to. And I said, take every single one of those missiles, every one, and send them to Ukraine. That was not an easy thing to do. It required us to get our allies and partners. ሰሚዕኩም ዶ እዚ ተሓቀ ድማ This is the truth. ኣሜሪካ እንታይ ብላ ኣሎ
ንሕና ንዩክሬን ንክዳኸሙ ወይ እውን ንክህሰዩ ወይ እውን ንክፅገሙ መሪፅና ወይ እውን ንሳቶም ንዓቶም ቆጢብና ከነትርፍ ስለ ዘለና ኣይኮናን ይብላ ኣሎ ጠቕላላ ከነፍርዮ ንኽእልና ዘለና ኢሉ እቲ ነፍርዮ ዘለና ልክዕ ካብቲ ፋብሪካ ውፅእ ክብል ከሎ ዓሽግና ኢና ንሰዶ ዘለና ኢሉ ጠቕላላ ግን እቲ ሎጂስቲካል ቤዝናትና ኣየፍቅደላን እዩ ዘሎ ምስቲ ደረጃን ብዝሒ ናይቲ ኩናት ንሪኦ ዘለና ዓቕሚ ናይቲ ኩናት ዘጥፍኦ ዘሎ ሓዊ ዝግበረሉ ዘሎ ተኽሲ ንዕኡ ማች ክገብር ዝኽእል ምስኡ ክወዳደር ዝኽእል ኣፍራይነት ፋብሪካታት የብልናን እዩ ዝብሎም ዘሎ ስትሬት ፎርወርድ ኣብ ኬቭ እዩ ዘሎ እዚ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ነይሩ ኣብኡ እዩ ዝነግሮም ዘሎ መርዲኡ እዩ ዝቦም ዘሎ ልዕሊ እዚ ንበኩም ዘለና ከነፍሪ ዓቕሚ የብልና ንኣብነት እንታይ ኢሉ ነቲ ፓትሪዮትስ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኣብኡ ዝኣትቱ ሚሳይላት ማለት እዩ ሚልዮናት ይዋግኡ ነፋሪት ክትመፅእ ከላ ድሮን ክትመፅእ ከላ መህረም ዝጥቀመሉ ማለት እዩ እቲ ሚሳይላት እቲ እንታይ ጌርና ክሳዕ ክንደይ ንጣፍእ ከም ዘለና ክነግሮም ኢሉ እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ዘላ 12 ሃገራት ኦርደር ገይሮም ዘሎ ሃገራት ስዑድያ ድዩ I don't care መን ሃገር እዩ ኩሎም መን እዮም ኦርደር ገይሮም ዘሎ ኢልዎም ናበይ ኢኹም ክሰዱ ሓሲብኩም ዘሎ ናብዝን ኢሎሞ ኩሉ እቲ ኦርደር ዝተጠዋብልዎ ብምሉእ እቲ ሚሳይላት እሱ ኣኪብኩም ንዩክሬን ሃብዎ ኢልና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ክሪቲካል ደረጃ ለቨል ናይቲ ሚሳይላት በፂሓ ከም ዘላ በዓል ኮነሬል ዶግላስ ሜግሬጎር ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሪዘርቭ ናይ ኣፅዋር መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ዘጉርዕዎ ዘሎ ኣንፃር ቻይና ድዩ ኣንፃር ኢራን ድዩ ገለመለ ኣፅዋር ናቶም ከም ዘይብሎም ኣፅዋር ናቶም ታሕቲ በፂሑ ከም ዘሎ መኻዚኖታት ኩሉ ወዲኦም ከም ዘለው ንዑ ንምትካእ ድማ ዓመታት ከድልዮም ምዃኑ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ኣብ ፖለቲካ ናብ ወታደራዊ ሓይልን ዝኸድዎ ዘለው ንዑ ነቲ ዓንዳር ኣካይዳ ከሳሲ ዝኽእል ወታደራዊ ቤዝ የብሎምን በንፃር ራሻ ኸ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ተደሚሮም ክገብርዎ ዝኽእሉ 3 ዕፅፍናቶም ከፍሪ ዝኽእል ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለዎም በይኖም ቻይና በይኖም ራሽያ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ሰሜን ኮርያ ሰፊሕ ዝኾነ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለዎ ኢራን ከምኡ ሰፊሕ ዝኾነ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለዎ ቻይና we cannot even speak about that ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ሱፐር ፓወር ስለ ዝኾነ ቻይና is another level ስለዚ ናይ ቻይና ኣብቲ ኩናቱን ስለ ዘየለው ግደፎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ሊሚት ናታ እንታይ ከም ዝኾነ ብበቂዕ ይነግሮም ኣሎ ኪነ እዚ ንበኩም ዘለና ኣይትሕሰብ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክቡና ይደልዩን እዮም ዘለዉ ንባዕሎም ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ምስ ቻይና ዝተፋነንዎ ዘሎ ምስ ካልኦት ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ኣብ ካልእ ቦታ ተኸይዶም ኣፅዋር ሲኖም ብሰንኪ ኣፅዋር ምስኣን ነቲ ኩናት ክሰዓሩ ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣጋይዳ ክኾኑ እዮም ንዩክሬን እንታይ ክገብርዎ እዮም we don't know I really don't know እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል to come along. Frankly, it required our bureaucracy to come along. But it's that kind of thing that we have to do that cannot be done instantly overnight. But those are the kinds of decisions we are taking to try not just to stay on some steady state supply of munitions to Ukraine, but to dramatically accelerate and advance that to Ukraine. And we are currently working on a substantial package, pulling together a range of different capabilities. እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ይብለና ፀኒሑ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ክቕየር ይኽእል ዝብል ኣሜሪካ ኣፅዋር ተወዲኣ ራሽያ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘለዋን ደገፍ ከም ዘለዋን ይርዩ ስለ ዘለው ኣሜሪካ ናይ ዓቕሊ ፅበት ንራሽያ ጠጠው ከተብል ኒኩለር ክትጥቀም ከም ትኽእል እዩ ዝበሃል ስለዚ ራሽያ ጥራይ ዘይኮነቲ ኒኩለር ክትጥቀም ትኽእል ራሽያ ብዙሕ ኣፅዋር ስለ ዘለዋ ብዙሕ መረፅታት ክትጥቀም ከም ትኽእል ኣብቲ ግብረ መልሲ ካውንተር ንምግባር እንትኾነ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዚ ሓንቲ ሓፈሻዊ እቲ ኣካይዳ ናይዚ ወታደራዊ ኣገባባት ክዛረበሉ ከለዉ እስከ ንስማዕ It seems that Russia is already thinking of how to confront the United States in all of these regions, in Europe, in Africa, in the Middle East. And do you think that they're getting to the point that in the future, there is no possibility to have a better relationship with the United States? That's why we have to talk with other countries, other players, important players, regional players. እንታይ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ራሽያ ንኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኣይኮነትን ትገጥማ ዘላ ኢሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክትገጥማ ከም ትደሊ ዘላ ብመንገዲ ኢራንን ብመንገዲ ካልኦት ሓይልታትን ምሶም ኮይና ኣብ ኣፍሪካ ፊት ንፊት ክትገጥማ ከም ትደሊ ዘላ ብፅልዋ ብኩሉ መንገዲ ብቁጠባ ብኩሉ ንኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክትገብራ ኣብ ኩባ ከይዳ ኣብ ከባቢያ ቤዝ ብምግባር ኣብኡን ኮንፍሮንት ክትገብራ ንቬኔዙዌላ ብምሕጋዝ ንሰርቢያ ብምሕጋዝ ንኩላተን ተን ኣሜሪካ ክተውድቐን ትኽእል ሃገራት ወይ እውን ክትፃወተለን ትኽእል ኣብኡ ከይዳ እውን ኮንፍሮንት ክትገብራ ትሓስብ ከም ዘላ በንፃሩ ድማ ሃገራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ተኣማሚነን ዝምድና ንክገብራ ዝስከፋሉ ስግኣ ዘለዎን ኩነታት እሞ በንፃሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ናኸዱ ዝበዓል ራሽያ ድዩ ዝበዓል ቻይና ዝምድና ዝያዳ ውፅኢታዊ እናኮነ ዝመፀሉ ዘሎ ግዜ ከመይ ይመስለካ ይብሎ ኣሎ Well, I think that the reason that the Russians took this path towards what you might consider all-out conflict with the U.S. and with NATO, which is basically
a U.S. adjunct or add-on, is that the United States has collapsed. It hasn't had a real president for how long? I mean, do you think Biden is really the president of the United States? Come on, his brain doesn't work. And he's about to be replaced with somebody whose brain doesn't work either. You know, Kamala Harris is a complete joke. And everybody who that doesn't have anything better to do just pokes fun at her. Nobody is ever going to really vote for her. The whole election. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ናይ ብሓቂ ከም ሓንቲ ሲሪየስ ሃገር ንክትቆፅራ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነ መድረክ በፂሑ ከም ዘሎ ይዝብል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ተኣክል ሃገር ዓባይ ሃገር ሲ ጆ ባይደን እዩ ዘመሓድራ ዘሎ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ ወይ እውን ርእሱ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ከም መሓድራ ፀገም ከም ዘይብሎም ስለምንታይ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ከም መሓድር ድሕሪ ኮይኑ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ ከም መሓድር ተኮይኑ ዝርብሾ ኣብ ቅድሚት ከምፃ ይክእልኒ ዘሎ እንታይ ከፍልጠና እንታይ ከፍልጥ ዝፍትን ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብ ቅድሚት ጠጠው ኣቢሎም ድሌቶም ክገብሮም ዝኽእሉ ቀደም ስማርት ዓይነት ሰብ ወይ እውን ተዛሪቡ ካሪዝማ ዘለዎ ዝእምን ዓይነት ሰብ ይመርፁ ነይሮም ኢሉ ሎሚ ግን ኣይግድሶም ካማላ ሃሪስ ምስ ጆ ባይደን 4 ዓመት ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ዝነበረት እያ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ኣይገበረትን እጂ ግን ከም ሓንቲ ፍልይቲ ስታር ገይሮም ብቴሌቭዥናቶም ንህዝቢ ኣሚኖምን ገለመለን ከም ፅዋዮም ከም ፕሬዚደንት ሓንቲ ስታር ስለምንታይ ምፅዋ ኣለዉ ኤግዛክትሊ ድሌቶም ንክገብሩ ኣብ መንገዶም ጠጠው ትብል ሰብ ስለዘይኮነ ስለዚ ኣሜሪካ ንባዕላ ብቁልጡፍ ናብ ምንቁልቋል ትኸይድ ኣላ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ እቶም ውግእ ዝደልዩን ካብ ውግእ ዝረብሑ ዘለዉ ሰባትን እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ክቕፅል ሃገራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ሓደጋ እምበር ቁም ነገር ከም ዘይብሉ እናተረድኦም ይኸይድ ስለ ዘሎ action in the United States is a joke. If you look at NATO and the United States as an armed entity, it is also a joke. It can't make weapons anymore, and the weapons that it makes are obsolete. Look at the planes that they gave, the F-16s that they gave to the Ukraine. They're basically 50-year-old planes that have been written off, and half of them are what are called organ donors. They're being stripped for spare parts to make other planes briefly fly, and they can't even use them for anything. Look at the aircraft carrier fleet. You know, they're putting an aircraft carrier. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዘይሱ ወላቲ ኣሜሪካ እቲ ኔቶ እንድሕሪልና ኔቶ ማለት ናይ ኣሜሪካ መሓውር እንድዩ ካልእ ፍሉይ ነገር የብሉን ስለዚ ኣሜሪካ ውጥቀታ በይውን ይረአ ኣሎ ወላቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናታ ኣሪጉ ስለ ዝኾነ እዩ ኣፅዋራት ናታ ሓድሽ ካፓሲቲ ናይ ምፍራይ ናቱ ድኹም ከም ዝኾነ ውሑድ ኣፍርዩ ብኣዝዩ ክቡር ብዋጋ ብገንዘብ ክትልክዖ ዘይትኽእል ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎ ብኡ ገይሩ ክሸይጢ ዝፍትን እኹል ዝኾነ ንሓደ ኩናት ከገልግለካ ዝኽእል ዋላ እቲ ንኣብነት ካሪየርስ ኣለና ኢሎም ዝምክሑለን ተን መራኽብ እውን ማእስየን ተሰሪሐን ሓድሽ ካብ ዘይሰርሑ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዩ ዘሎ ሓድሽ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዶኩመንታሪ ከም ፅፈት ኢና ነይረ እቲ ሽፕ ቢልዲንግ ካፓሲቲ ናቶም መራኽብ ናይ ምስራሕ መራኽብ ናይ ኩናት ናይ ምስራሕ ክሳዕ ክንደይ ዝሕትውልን ውፅኢታዊ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘየለውን መንፃሩ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ዝዓበየ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ መራኽብ ተቆፃፂራቶ ከም ዘላ ነፈርቲ ኩናት ሓደሽቲ ሌተስት ቴክኖሎጂ ሓድሽ መሳርሒ ኤኩፕመንትስ ራሻ ተኾነ ኣፅዋራቶም ሌተስት ሞዴልስ እናቀየሩ ዝኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ግን ፎር ፕሮፊት ስለ ዝኾነ ንኣብነት ንዩክሬን ትባ ዘላ ኣፅዋር ተሪእካ ኢሉ ንኣብነት ለንቀነ F-16 ሂብናዮም ኢሎም እዘን F-16 ኣብ ሰብዓታት ዝፈረያን ነዊሕ ዓመታት ኮፍ ኢለን ዝነበራ ዝኣረጋ ነፈርቲየን እዩ ዝብል ዘሎ ዝኣረጋ ነፈርቲ ንሓፂር ግዜ ክንቀሳቀሳ ዝኽእላ እምበር ኣብ ዓውደ ኩናት ዓብ ኣበርክቶ ክህልወን ዘይክእል ንሸው ጥራይ በቃ ንህብ ኣለና ወይ ሂብና ኢና ንመበሊ እዮም ዝብዎን ዘለዉ ስለዚ ወላቲ ሚሊታሪ ካፓሲቲ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝገልጽ ዘሎ somewhere close to Palestine because they expect that something might happen there. But the fact is that aircraft carriers these days, U.S. aircraft carriers cannot fly sorties to any landmass that is equipped with modern rocketry because without refueling, it's basically for each plane, it's the round trip is about 600 miles and 300 miles is about the reach of a modern rocket. So they have to be 300 miles offshore, nautical miles offshore. Or they have to do mid-air refueling, and mid-air refueling in a battle zone where your refueling aircraft could get shot down. You know, that's silly too. So the United States is no longer a military power. You have to keep that in mind. And that is why Russia is not at all concerned about NATO interference. What NATO እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ወላ ተዓውደ ኩናት ኩሉ ተغይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ንኣብነት መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ እንታይ ክገብር ዝፍትን ኢሉ መነፈርቲ ኩናት ክትኩሳ ዝኽእላ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሕ እቲ ፀገም ዘሎ ግን ኢሉ
ዝኾነ ይኹን ሮኬት ነቲ መርከብ እውን ከቃፅሎ ስለ ዝኽእል ኣዝዮም ርሒቆም ኮፍ ክብሉ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኣቨሬጅ ሮኬት 300 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል እንተኮይኑ ካብ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቆም እዮም ካብቲ ዓውደ ኩናት ዘለዎ ቦታ ክርሕቁ ዘለዎም ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ኣቶም ዝተበገሰት ነፋሪት መጥቃዕቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ስለምንታይ ኣብ መንገዲ ነዳዲ ክትመልእ ክትክእል ኣለዋ እታ መርከብ እታ ነፋሪት ኩናት ማለት እዩ ካብኣ ተበጊሰን ከኩሰን ክመለሳ ይክእላን እየን ስለምንታይ እቲ ቦታ እቲ እንድሕሪ ቀሪባ ናብቲ ዓውደ ኩናት ሮኬታት ናይቶም ፀላእቲ ክሃርምዋ እዮም ኢሉ እንተርሒቓ ድማ እተን ነፈርቲ ዕላመን ክሃርማ ነዳዲ ክውዳእ እየን ስለዚ ካልኦት ነዳዲ ዝመልኣ ነፈርቲ ሒዝካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ኢፌክቲቭነስ ናይቲ ትራንስፖርተር ወይ ከዓ ዜን ካሪየርስ ዝበሃላ መራኸቢ ኩናት ሒዘን ነፈርቲ ኩናት ሒዘን ዝኸዳ ዓበይቲ መራኸቢ ኣሜሪካ መጃሃሪ ትጥቀመለን ንሳተን እውን ወላቲ ወታደራዊ ኢፌክቲቭነስ ናተን ተቐይሩ እዩ ምስቲ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሃገራት ዝሕይል ዘሎ ንሳተን ክቕይርኦ ዝኽእላ ዓውደ ኩናት የለን ኣዝየን ክርሕቃ ክኽእላ ኣለዎ ንባዕልን ከይሂረማ ስለ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ንኔቶ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ካብኣቶም ዘለዋ ስጋት ኣዝዩ ትሑት ምዃኑን ዓቕማ ሪኣ መዚና ስለ ዘላ ንኩላቶም ክትገጥሞም ከም ትኽእል ስለ ዝረኣየ ዘሎ ኣብ ኩሉ ክትገጥሞም ትፍትን ደላ ኢሉ can do now is join Ukrainian terrorists. NATO is now a terrorist organization. It is capable of minor mischief and it'll be punished for that mischief. And that is all we can expect. The United States is afraid, deathly afraid, of stirring up any kind of direct military confrontation with Russia. That will be avoided at all costs. In fact, anytime there's any danger of that, the phones in Moscow start ringing from the Pentagon saying, please, 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 don't touch us because, you know, we can't deal with it. We're soft skull patients at this point. We don't have anything. So please forgive us and please understand that we have to make this mouth music to make ourselves look powerful or we'll get fired. Have mercy. So ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ዝግበር ዘሎ ምስ ግዜ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ትገብሮ ዘላ ብኣፍካ ምፍካር እምበር ኣብ ተግባር ክሳዕ ክንዱ ዓቕሚ ክህልዋ ከም ዘይክእል ኣብ ከባቢና ሑቲ መስኪሩሉ ንዓለም ሑቲ ዝኣክል ነቲ ኩሉ ቅዒ ባሕር ክዓፅዎ ከሎ ኣሜሪካ ጠጠው ከተብሎ ወይ እውን ሓሳቡ ከም ዝቕይር ክገብሮ ይከኣለትን በንፃሩ ደብዲባ ግን ወላ ሓንቲ ውፅኢት ከምፅኣ ኣይከኣለን ሑቲ ድማ ነቲ ቦታ እቲ ቀውጢ ገይርዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ጠጠው ኣይበለን ካብኡ ሓሊፉ እውን እስራኤል ክድብድብ ፍትን ኣሎ ኣሜሪካ ዓቕማ ክሳዕ ክንደይ ድሩት ከም ዝኾነ ድማ ንዓለም ኣግሂዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ነዚ ነገራት እዚ ንምርኣይ ነይሩ ናይ ሆፕ ገለ ነገር ተማሂርና ኣለዎ እንከውን ኣስተውዒልና ክንከይድ ጥንቃቐ ክንወስኽ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ኮሜንት ግደፉ ከም ወትሩ ድማ ነዚኣ ኮሜንት ነዛ ሓደ ናይ ምኽሪ ዘለዋ ቪድዮ ክገድፈልኩም እየ ምክንያቱ እቲ ዝሰማዕናዮ ከደቅሰና የብሉን ኪንኡ ክንከይድ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ ክልተ ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁጥሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐምሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ